Enti na me nam kwan so this particular video. I'm telling obi ebonyum. Matimo blah 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 blah. Bunyamu de na enkofuku. Nana Jantuah ene Mahama abe clash. Bi nyina fa bohye bi a je se Mahama e dia betwim we eye foforo eye mono bohye we eye tie rubber eye mono. Mahama de bohye bi abe tudwa ama Nana Jantuah ene no abe clash so nim se asma okay ontimi nye Mahama na ya we say ontimi nye but enumudwanti oka ema Ghana for bo mu nsem ema no asem kwa na Mahama e kan yes Nana Jantuah as counter defense ono so abe fire no akeke bi e de atrede element na to the end of this video na beti ensem no nyina ase na so akere adwene ama me e wo comment section aha yi Penyah Block Media mess was say any dem obe like video no ada ma subscribe button na ba click notification icon for latest update na be kire wa adwene de ama me e wo comment section mess was obaso no ahye no for so enya bi ahye before say be call conversation so no for like 2 weeks near there na mo me nya so comment section ana Penyah or sound na nye Penyah or sound na ye ntil nkan ye ebi kura so kasa ase wo hye toam ebi na mo me nya so ebi say wo hye ensu ase na kasa you say Masa munya steady na me go ahombo so what I say it finally makoto Holy Knack M2 powerful microphone it way Clement of Gossip 24 or you see it open boy e born any board was any board pa ni board and for summit ma 7 mu ye nti ni ye mu nti ene do am do mu nti ana ma tisi ka twitwidie akoto microphone we nya 100 nya 1000 sus asem ni board pa ni board it na feel me say sound e good what I say aha nti na ma bom sama ma bobra what I say so better more high quality sound. Now let's go into the story. Okay, politics in Africa just say abe more or less as another daylight robbery onim say dia working ontimi nye but say obeje numunyam emretiewa bi ntino obeka obegina simpie so aka me aboyenso ama no shira nansia mu ana Mahama ekopiem ewokumase na eho no ana Mahama erekotum say wo say accident ezisi mia especially free Accra ebekumase no na otena say ehwemo say the accident esi no ya kwan no emusisa it as a visionary leader no wada you know say person kwan expansion extension and expansion just say ye be mu layers no on say tretre person ni 6 layers that I say and anya no kwa Mahama ahye bobebrebe akere especially kokumaso no wa hye bobebrebe wo ho no mu na enumu ana Nana Jantuah abemra so wo de bi Mahama wonsi ma wo kan woni me nyina ya adwen say wontimi nye enya de a obetimi aye enti adan na wagina Ghana fo anim etwa ntro kese ese His Excellency adan na wo da Ghana fo na wo ha wo mu Nana Jantuah ene Mahama abe clash na yengotie ni nsema ogika emra on koswa ne koso emu abamu embu koswa ne koso enim so bi tie mi na no pay a ose mabre mapem me kwa enko koswa ne koso se wuhu obi ana otu obi nka na wuhu se oye bibia se wuhu se obi ye bibi ya eye ebra wafemu wanka mpintin kwa ne ahokyera ofemu ana bia wonya we amane ni esu a wokomu ekoma de ne pen abemubo nsem a watie a wamfa anya asem ena wohu se saa nipa no wohu nipa wonse ti se de waye yie o eye busa na sahye bra wa bre na hu se nye easy but wa man ra ho anintina Yesu ka se inhira ne wona wo yemu wo time mu inhira no mu nti se wo ye bibia na wo ye bibi na obi anka nkyere wo se ade na wo ye ni enye ye ya jai. If you are doing anything and you don't encounter any challenge, stop it. Jai. Ade bia be sha ase bia no e wo se wunya nkrofo be ka cho se wuntimi nye e wo se wunya nkrofo a mo betwe wasen e ka ho e ma wutimi kon wanim me de mehu
menyini nduru baabi ade bakakra mehu abrabo imu me 20 years over dwumadie ewo media mu no mehu bi mehu de oyere ne ho asabre no na onnam awiem eye adwuma na nkrofo sere no nanso ene otine air condition mu mehu de na ohwe fom na emfuturo abone ne na ho kyese wa bre ene cars no onhu de ontu mehu obi a na edin kompa iti no otimiwe ebia gari saa no anum nsuo banche saa anase te so koye chine kakra ansa na ai ne saa nipa no onhu de onie mehu bi nti ema bibia mbu abem me de bia na me kan se wanwie sika nko ade a de wo ye no yere ho ye ade na wo ye no se nye fast money anate so scam me obi ansa no wenye bibia de wo ye no guso ane ye emu abamumbu every say come de ye pen bana na kra de time sabi yetimi nya kakra ebedi no aduane no kra ye twitwa ye mendi we na me ka kire me students ne ba ko se me so na de ba ko na me simi nyina men no pa ye milk ebi se titinansa na benya milk anom na edin eno kra to bi ate se bia kakra bi na se wanya bi adi ananom edru time a metimi no milk no yesi ma me no milk edru time a anka metimi ahwe nam pa no me hwe nam chese de ebema wanhu se wankasa na wabɔ bra no kra no ye twitwa wuntimi ndi timi miti we me hwe nam milk yi me numbi aduane bo kra mintimi ndi time edru ho no kire wo se etore bia na nyoma bi wo ho a ne ye pre ho keke sa nyoma na ya ne ye pre ho no ye benya kra no ne ye mfa nya hwe nti e ma wabamumbu koso a de wo ye ne be yi o ebe yi wate ebe yi Friday minim de nti America sabate be yi emu abamumbu ne tie ha eya ben wo no mo kan sempa kirew ben wo mo eboaw enye obia na wo so ma ne kwan na otufu me omo mu ben me pan nim sade enye nkomo bia na medie enye nyum bia na metie enye asem bia na metie enye preaching bia na metie enye mpaibo bia na mebo ade ebe ha me kra menye inti nyama mbuma bem ta wo so wo kasa na wabuma bem emfa yenkodidi na tem na ebi ebe ma na kofom emfa wizo be body every said trying to say let us run our race with patience, remembering Jesus is the author and finisher of our faith. Americana ye tuono, ye tu sa Americania kaisa Yesu Christ osoro ye yankrompo a ono ne nim yen ya hyase ne ye wieye. Enti se wunye yankrompo a adenti na wo se me mawo ubebu mabem. Emfa. You need to have that orientation. Nti nipa bi say wa anya ni say dia ene nip no asesɛn no na ma waduane di oma omuya ne wo mo sori anopo mo dwene wo ho asɛm to wo mo bɛba na obi ɔte na chie no aka bibi na ɛnu nti wakwa ɛtoro bia mitimi sori anopo kra me ko social media me wonsɛ nkɔfo atage me na nkɔfo kansem na nkɔfo kansem na me say na me ne ye ka me ho asɛm to na bia me timi kinka me say na me ne ye nya me ho time saa no saa mom hamio enka me every so strange nya nkrompon enti ne ye adwuma ye eduro bia wan kai me nso abekai me asere enye de bia na betuni radio na watena na Nana Jantuah anka adwuma ntore bia ne abre nti tere bia obeti na wo bia wo ti na e ma me nkoti na ebeduru ba bi kra wo tuni kra wo nya na me ye bibi foforo
but akwenya na menya sesia no e wasa me de som Ghana efri se me de me mpese se heaven bi wo ho a so nyankomo bebusa se e ma akwenya no de ye de eno na de bia na aka metrimo eno nti na ya na me mfa wo party ho no eno nti na ya na me mfa wo party no wo NDC no MPP na nti na me mfa wo enti na de wasa me kan enya de wo dwene every say oso yan krompon na wode omayi share impanyifo bi nsa no ode hye wo nsa se obesori anopa no na aduane a obedie aduane a ye die e wo fom ensu a ye anum ye wo nsuo pa nsuo ne bo onye den babia nipa beda eni kwansa ne bo ye den apomuden eni kwansa ne bo ye den security bambo eni kwansa ye bre ekwan a ye fa so ne edi kofie eni kwansa ye paachew nemum o sori anopa bi ate so paachew eni ti ne sori anopa ne ye kono because in paiboni say ye be ko adru ba bi afedie nipa no be jai MPP ni NDC no adwene say ade we be boa Ghana na ye bompa ye through that certain level a ebedru certain level bi no na nipa no nhya da ndwene ni NDC ni MPP nemum okase ye to ma wo say be ye adwuma. Unfortunately wana wo mo ye NDC ni MPP no omo doso pa ano ne doso pa nanso mekai se edrume bi na enim se oman ni nyina asai nanso ne ewo nipa bi a osoro nyankopon akra wo mu enye Ghana fo nyina na omadwen ye omo NDC ni MPP ye wo Ghana fo dodo no nso a omodwene Ghana ho chen NDC ni MPP ye wo sankrofo ni bi wo sankrofo na me sori anopa me kasa kiro mo enye wo NDC ni MPP no de ya na me ye no me ye adwene a maintaini wono omodwene Ghana beyond NDC ni MPP women ana me target to omo said be ya sankrofo no omo nsesa ye benya nkrofo mo betimi aka se ade we de me MPP ni batenye me NDC ni batenye sankrofo na me target to omo amfi no mo ba senior high school no sankrofo no na me target to omo say bedru baby no ye betimi anya nkrofo medwene Ghana beyond NDC ni MPP ho enti wo so be kun ho ama NDC akun ho e wa wasem wo be kun ho ama MPP e wa wasem but ye benya nkrofo we are raising a different army, a different generation. That generation now ometimi agina aban bia nma ka say hey ye hia nso ye hia pomuden ye hia kwanpa ye hia bambo ye hia so be create employment ama ne jai dede na wo ye no. That is the kind of generation me raising. Yamia ya dom wama me akwenya me kirem emmebunu bi ade intimi omu kasa me kasa chom say think beyond MPP ni NDC eye wodachi emma politician no emma wo data enkwagina social media atem na wo wie a wo frɛ na wo mfa me hu bi bebre busamia me nia serial policy obi aye serial caller for 20 years ye man onya mfa so bia nso na no fo iba ya no manya position now da so ti social media na wo ye wo di obi atamma wo mu itina no me ka kire o say waketua krebi enduru 2000 waketua enduru 2000 wakansu mu kra ne ebia ye pe 10000 ehwo da ho a wunya ena wudi NDC ni MPP echi na wudi atem wudi nipa na owo more than that no atem wudi nipa na owo na adwuma dada whether NDC MPP o me wo madwuma dada wudi nipa na atem aden ya nipa ne say aden ti na wubusa questions we wudi matem because onti asese me ka John Mahama ho asem wudi matem na me wudi matem na nka edidi atem timi kumia kana na Jantuah MPP fo kumi ntem MPP fo ntimi ankumi with edidi atem MPP fo ntimi ankumi with entro a omutwaaye yetena MPP mu ankra ne tete nkra ne enti sa oba
na ye ka John Mahama ho asema na wo se wonte John Mahama ho jai nti me enka John Mahama ho asem because wona nhire fam ye wo dia multimedia ne ye wo dia nti John Mahama aba me enka no ho asem because wo to ma John Mahama nti ye ba ye mesori anopa na ye monwom ne yensa ye mo yense ma John Mahama wati emfa kina me ka kiro say obia ni no orientation say emwa Ghana me mfa ho ne wo John Mahama ene na Akufo-Addo ne ba omi a wokotoma no no say emwa Ghana yebeka yewra John Mahama ba Kumase wabɛhyebo ɔhyebo na yeni age obia eka bi o wa ya ade o so obeye Krofro market benyeti because of when age ni ntintrese maninje every say at least san nyoma say ye construction ni project no mesua ho ade my project management first degree my project management second degree intimate project ase say woka se mesia na wunsiye say woka se mesia unsiye as a project management analyst and a student of project management se panyi bi ba no ka se mesia na onsiye enu bebre na ama se wua ne ho ahwan akeke ngure mu no efri se your project ni bi wo ho a ebebro time na no oteso no enu nti na emire bi ye ka kire wo se swami interchange no omunwie na eye politics enya dia omubewie 2024 na omu kano na eye politics ede na MPP fo amfa anya wo kurom ha na nta na me ni obi de hie MPP for the attempt left and right from ye catch the yaman and Akufo-Addo ka say mo ka say ntimi nyai mani begu ase mako swaminta ye catch say oboa politics no mu ye MPP for say mempe na Akufo-Addo asem because me catch the same thing say in project management no when we say project policy nye project the final finishing of a policy and you can say a project initiation say mayor Krofro market na ye a dream and your project a ye wadwempo dear emano a project ne say from policy ne ye dear wo pesa wo deba wadwempo uya now the bibi friendly program ne say wakotena se na wo de nyoma gu nkrata so no aka say mayor Krofro market na Krofro market no eye sika say be 200 million Ghana cedis 200 million Ghana cedis no ye be kai budget review ni next week no mema ato force in their shame na who say sa Krofro market no e ka budget no ho because there one budget im ne edie say next week want to say Krofro market ya budget here mema wani nje. Say next week, one is a phase 2 no, a budget one, memma waninje. Say next week, say Sale Nina Yera, John Mahama Kano, say ensure budget moi, memma waninje, because Ubetimiaka, now so, say one fine share budget moi, dear Wokano, Emfa. In she riot fan. Emfa. She said, the na maintain and Akufo-Addo, maintain John Mahama. Name John Mahama ne nkrofo nim said de me ye no beboa no more so tie mi a efri says how many obi apɛ na asɛm ne de obi anka no kra ne nkyerɛ no but Nana Jantuah sɛ nano ne ɛyɛ a ye bɛka sɛ nya me ka kyerɛ yɛwura John Mahama sɛ wasua de enwoma ɔyɛ ne bi ye de but obɛka sɛ by 2026 hopefully saa word no me a researcher content your friend be content analysis in the say when me dim common ka say oh project we yam paye ye guso ye srenya me say sa project na emfa ye mfa nka say as a project manager so we a project manager and answer we share planning committee na odi ye project now what you do is specific Krofro market a 200 million made John Mahama
contractor we na me de be ma no aban de be ma no sika sei ne atwa to eda ho enti project no by 2026 November ni awie enti what happens is that sika da ho and a timeline in so da ho because in project management no so we project management you do baby a free CPM critical path method CPM in project management critical path method last week me shall say kan and no and new man so we when you free so a bema projects now wo ye no enwie it is up so you grow from marketer the first thing sika that's the first thing sika wo ho dia wo kasa obeye a wo so beye 6 lanes no wo bra kumase de yenya nwie no sika wo ho wo sika no benya afiri hin obekwa akwa hin anate so de to te se dum so levi na critical path method in project management will tell you that the most important activities that when you ignore, it is going to affect the total completion of the project. That is CPM, critical path method. And yes, sir, we when you free soa, u project now work can be congrem. And until na yera John Mahama share, and this a over 1 years and that's go because that time no muka so mesino na sika e wo hono e bi shede ni ho. KNUST hospital udru buadi e wo ho project no from Kofo time ena Tamil so buy ena John Mahama sa buy ena Nana Kufu Ado asaba ena John Mahama asaba but na we say project ni awie ni dadaada koho edaso sinwurem because resources which is key in project management no na ebi ni ho yenye other project. So what I'm expecting Nana Yera John Mahama to say, they say waka Crofro market phase 2 na se for no. And ye here 6 lanes is here. Ye here 6 lanes is here. Ye here ne say ye Accra Kumasi road ni wie sika bia wo bia fashe mu ye na wie uwie a no wadri 6 lane because that 6 lane no I can swear by God say sa project o sha ase a onwie no wa free so sa 6 lane no I'm telling you me say sa 6 lane na Yera John Mahama kai mo bom nsem no metimi aka from an expert point of view say onye sa project no aban foforo beba ye nya sika nye enti anenti ne enka nchen se papei so opeso onya 6 lanes a Kumasi Accra road no de bi ekunipa enti se wo sika fire na say ofanko barrier unti say where tutu a drivers crack kem adenti ne wo say sika na yemfa complete the awie no unti say bosomtwe ekwan no afekere ne say adenti ne yemfa sika no enwie unti say anya kwanta afekere ne say ade ne yempa sika ne yemfa nwie contractors yentwe omuka ade ne yemma omusika no mumfa nwie ne awie ni nyina awie a you think about other project because say sika asema making men kan kire wa ye NDC ni MPP ni me catch obi oye Ghana ni me catch obi oye experience wo Ghana ha say amanyoni ka se me construct bibia because a procurement why would procurement aseno my procurement first degree second degree my procurement and it is not easy abanye jumatama ye de contract no kra na 6 months because from bidding to tendering to meetings to say I want the contract no to mobilization a whole process and to say what was that was sorry on the part they know what I'm talking about and I'm talking to them technically and nothing as obekaya e maybe keje tiase ye no Baumia eni mpanyifo ba ho no ahaya na meka se Baumia onye engineer enti die capacity na Baumia wa ono timi ka se kejetia no a ahye no ye bebie meka ho asem ha MPP fo ni di matem se e die na minim because Baumia e bepem ne once entimi nyeye NDC fan se meka asem ne na ontimase but they that intia ene mpanyifo ni nyina once na MPP fo no mu ba ha die no muka okanokre nsem na wo kano okanokre asamre na meka no we nipa fon we stomach journalist wajimi otia Kumasi presenter 3 months
unsua de ne akeka me say edidi atem kweba meka no kra kyerɛw emma wani nje yɛwura John Mahama sɛ ene obi ebo abaso because minim Ghana for sɛ asase ne ya na efe unya oba fofora ekwan awofa so na ya na efe o aware ne odo foforo no ya na efe o nanso ya kwa akyire no ase sɛ obi ehu obi aho no ase sɛ ntokwa hyase eba no ase sɛ obi ehu hyase ye obi ehu ahi no ehna na be realize sɛ Ghana for yesuban ye different NDC Nana fan. me say crow from market no me busa yɛwura John Mahama next week or the beka media review budget no ho sika sɛn ɛna ɔde bɛyɛ why na yɛ contractor no 2026 no ɛyɛ month bɛn na 2026 no obewie because when you come back to the same CPM which is the critical path method now you will be a friend no ES early start you will be a friend LS late start just say you project biano you early start in a year say time be na betimi ahye in 10 pa and you late start in a year project now wo kan say grow for market time be na say a year late impo na wo hye a hardwin and you be early finish EF ne year emre be na betimi awie project ntem ebia no ama ho say grow for market no by December no awie but ebia wo hwem abetimi awie no by November. That is the early finish. And what the LF, we call it the late finish. Late finish in here. A brebe na ubetimi ewie adiano say a late in crowd where we that is how we calculate from the start of a project to the finish of the project. Nimi a calculation, a project management. And yenya me say ye bumpire say ye share rade ye mfan kansem in project management. Oh yeah! Come on! Ishra 104.5. And so what you do is that over 4-year limit, 4 years John Mahama over 4 years. Men ko kan nyoma ube free suno na ye ko pesika. Se si aswame na any budget wunim. Semunim. Swame interchange na any budget ni any sika ye de ye. And so na kufu ado ni na poni na busiafo ebe twa nkontompo kire asanteman e ma asanteman mu jitu mu ba ye ka tell say e ho no any budget mu afi no mu pesika. So I'm interchange. No muniska. Enti no mochi phone mo bono. But me blame mo. Me blame ye ya. Ye ka na instead some mo ba ka ye ho na etimi akono. Mo mom sa ne ye ko se ye busa sa questions no. Me blame mo. Ne mom sa ne ye de atete yen. Essence ye kondo chain, ye kondo NDC ni MPP mo ntine. Ye ntimi mbusa questions. But they be America, a bind be ko, a bind be ba. Nana Jantuah will be Nana Jantuah. Me who am manufoni the way musikasa. In political psychology, amanyonino okasa mentie ne tra. Enyoma bebre womu e na ode kae. Nti me say, amanyoni kasa na oka ye hwe awrade, ye bompaye. Yensre sa kasa no enye kasa ye de build sa manyoni e serious a de o kan ne say Mr. Speaker crop from market says lane no sika se ne de beye ya pesa sika na gu ho by next week ye de come contractors no o mewie phase 1 by December o mewie phase 2 no by March o mewie phase 3 no by November na fe November no government ebekwa ko commission by that time ne hu say is serious obi aba obi ani age nkrofo ko hia no bayira John Mahama unim de making o mo matwa ho ahia ne de obi aba ye o say but unim de making. And I'm telling you, say, ye won nyoma project bebre wo ho a akan wuram. Se wo sika bia pa, fa wie sa project no. Uwia, de opesa wo ye kwan bia betimi aye. Because the nyoma ni bi wo a wo keka ya metena se ye calculation no, unwie na wo de free so. Ba me ka kire. Ghana ni de
o grace period no dey be kanfo but say after 2026 no obehu the real Ghana ni no samre wo of foot soldiers a omu e defendo but I can tell you me hu be pay in 2017 samre na ne ka bibi kire na na akufo ado de bia ka kire no no na ye wo foot soldiers a o kan hwe no ma bedi watem foot soldiers a na akufo ado eye bibia na o se eye but from 2018 no na esote 2019 na eswate kra by 2020 no aye beto aba no na ka nipa kakra bi na na defending na akufo ado na hu bi pen enti na foot soldiers na ni abre oye bibi hwem ni abedi watem obi ka bibi ahwem ni abedi natem oma no mu kasete na akufo ado a enyoma bi wa John Mahama yo mu ka ni abedi watem o ka ye ni ayew ni amfel ni atagel ni ayew sei but essence minim say 2018 2026 ahwode amodi ye esobete 2027 ahwode amoni abre na esote because amre no now so ye fu soja ye NDC no kopa adwuma unya adwuma ni bi afi samre no ufra DC ya DC no no kra ne ho kire no enti omfa wo phone no na obu afu afi bon se project ni beba no man hyase so tonton adwuma ne mawo afi bo hu se obu ahyase afu na afi dede na wo ye no eswate. Why can't we think about Ghana instead of political party? Me dey meka obu be fu nkra meka because minim se me no kredie ebe ka bia mame. So when it's Nana Jantuah of Insula FM, Obeka Edegun from so far as Mahama are all making promises to Ghanaians. Eya concern. Just say Mahama no, Wadane can promise. Can promise. Can what does it? Mahama Adane can promise. And our promises are share back here. Share back here. Chero wa your mama e comment section. I Penyah media. Accra.